Dilolostro YouTube channel laha hi le xigodini. Tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela. Hi bombisa ririmi rero. Eka siku ra tolo a ku ri siku ra vunhungu Sunguti eka lembe ra 2024 naswona a ku ri musumbunuko. Se a ku ri na ntirho wa tigigi eka Siyandhani endhawini leyi tivaka hi Royal Time, lowu ntirho wa kona wu kondleteriwe hi Lekari Stylist naswona a wu thyiwe leswaku Xigaza Monday. Tanihi ntolovelo hi tiva Xigaza Monday xi kumeka etindhawini ta le Joni ePalms eXawela, kambe Joni a yi vuyi kaya tolo. Se hi vona ntirho lowuwani wu fike wu famba kahle swinene. Loko mo languta mi ta swi vona leswaku ri vanhu a va tele, un'wana a n'wa hi tsheve. Kasi loko ku nghena xiyimbeleri Benny Mayengani the President swi tikomba risimu ra Mthondolo vanhu va ha ri ku karhateni swinene hi mhaka ya ku va ngheni hi rona, ene mi ta swi vona leswaku ri vaseketeri kumbe valandzeri va xiyimbeleri Benny Mayengani the President va nyanyukile swinene hi risimu leriya. Se swi tikomba risimu leriwani ra ha ri ku tirheni kahle, mhaka na loko hi kambe eka xiyenge xa mabulu xa ku xavisa vunanga xa YouTube hi kuma leswaku risimu leri ri le ku tshuneleni ku fika eka 500,000 views, leswi vulaka leswaku risimu leriwani ri le ku tirheni kahle swinene. Nkandziyiso wa xiyimbeleri Benny Mayengani the President loko va ri eRoyal Time hi lowu.